Hadir berada menteri ya Industrial Training Institute ITI Hasakwang na berada rempang ke samajar. Sahaja menteri katan Labor and Employment ubah seklar wajri. Kesengki suma kuat sakal hadir bakal yo iya kene. Kesenam aji kai hadu mentah kadang sateng bat penyak sakman ya kajin rekam nak mentapat aji kai samla. Keseng kali punya kendu ya Director Employment and Craft National bat akan dikerjakan kekong ekhar puak le thuru bau pernah naitung uni sama saya ban khonno ya ki application nak menta samla pulih kadang kelas pat on printer na lu benai nai luar. Kong kapok le thuru baki course bajai ban aji kai hakan ka ITI kindon swasan jan baki ta kilong ka surface embroidery, ka wireman office assistant, computer program, multimedia, animation baka special effects, bat ka driver kom mechanic. Habis bagani na kasangki semua karwa sakal kapan pau yo sokman ka khara ber kan turu yo kon samla. Bagaimana pendung kotanya di meniup pulih ka dikaslam aji kai. Hadin kajing pli ya ka Industrial Training Institute jong ka Southwest Pasir District apo ka Sulong Sakwang na kaliang jong seng kala yo ban budin ya kani ka kam bara kajing ya kan jing budin jong seng yo ban ya kendu ya i Director of Employment and Craftsman Training Sulong bat kajing kedu bat i na kaliang jong i ru ila kular pa ya kani institute insafdi application no madu upnai Julai tahun 6 bat ya kelas ne ya kajing pertubit kajing kai akan ke institute kin sedang no upnai September bat kikus ya mentahi kin sedang santeli bat kita kalong ka surface embroidery trade wireman office assistant and computer program multimedia animation and special effect bat kapus driver kom mechanic bat kum kaseng hi ngisngo ba agwedai bat kini bat kani ke institute ngisngo bangin kentu ya ki sama kuli ngin ko kadong katan bat subha ba kwa ban lek chap tebet kan ke institute bakin tab application no din ba ka online ani lada ilusi ka don ka jingthut ha ka net hone ko kajaka jungi kila ban lek hang tu ko office mane kundu ban kinong tray ko don tu pus jong kini ki jong kani ka kus kawai kus ki don apo tuli bat ngisgo ba kum kan kentu biang ya ki samla bakin sim ya kani ka bu kum kawai kala ban long ka jing ku ya kalau jong ki la sha ni Kapuru na kaliang jong sering hadin ba ngalai ban jurep ya kani ka institute ngiralap ba babun na kitiar ban penon kam ka bawan ai jingikai ban pentebet iki samlah kan ka jaka kitiar lalong kila biang pura na ka ban pendit biang ya kan cindon kam joki no kule no pentebet ko jaka bat kum kaseng hi snow i dap dak jong dokumen ba ikremen ru ba limba kan ke institute kan ai ka jing sakri ko pakatam ka pai ba jong kan ka district ki